Assalamu alaikum, dobrodošli u 22. dio knjige Život Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, autor knjige Hazreti Mirza Bašruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih II za Ahmedija muslimansku zajednicu. Ovaj dio započinjemo pričom Zakleti neprijatelj postaje predani sljedbenik. Bitka na Huneinu uvijek podsjeća historičare na drugi zanimljivi događaj koji se desio u toku ove bitke. Šajba, stanovnik Meke i u službi Kabe, učestvovao je u sukobu na strani neprijatelja. Kaže da je u ovoj bitci pred sobom imao samo jednu namjeru. Kad se dvije vojske suoče, da dobije priliku da ubije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bio je odlučan da će, čak ako se cijeli svijet pridruži poslaniku, on ostati daleko od toga i nastaviti se suprotstavljati islamu. Kad je borba postala oštra, Šajba je izvukao svoju sablju i krenuo naprijed prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kako je došao vrlo blizu, obeshrabrio se. Kad sam došao dosta blizu poslanika, kaže Šajba, izgledalo je da vidim plamen koji prijeti da me prereže. Onda sam čuo glas poslanika da kaže: Šajba, dođi blizu mene. Kad sam došao bliže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prišao svojom rukom preko mojih grudi u velikoj ljubavi. Kako je to uradio, rekao je: Bože, oslobodi Šajba svih šejtanskih misli. S ovim malim dodirom ljubavi Šajba se promijenio. Njegova mržnja i neprijateljstvo su nestali i od tog momenta Šajba je poslanika volio više od bilo čega na svijetu. Kako se je Šajba promijenio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pozvao da dođe naprijed i bori se. U tom momentu, kaže Šajba, ja sam imao samo jednu želju, da žrtvujem svoj život kako bi spasio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čak i ako bi moj otac došao nasuprot mene, ja ne bih oklijevao ni momenta da zabodem svoju sablju u njegove grudi. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem marširao prema Tajfu, gradu koji ga je kamenovao i otjerao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je opsjeo grad, ali prihvatajući prijedlog nekih prijatelja, napustio je tu opsadu. Kasnije su se ljudi Tajfa svojevoljno priklonili islamu. Slijedi priča Poslanik dijeli ratni plijen. Poslije osvajanja Meke i pobjede na Huneinu, poslanik je trebao obaviti podjelu novca i imanja plaćanja kao otkupinu ili imanja koja su neprijatelji napustili u bojnom polju. Uobičajeno je bilo da se ovaj novac i imanja raspodijele među muslimanskim vojnicima koji su učestvovali u ovim sukobima. No ovom prilikom, umjesto da to raspodijeli među vojnicima, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to raspodijelio među Mekanlijama i ljudima koji su živjeli oko Meke. Ovi ljudi još nisu pokazali naklonost prema vjeri. Mnogi su još bili nevjernici. Oni koji su postali muslimani bili su još novi. Za njih je bilo potpuno novo da narod podijeli drugima svoj imetak. Ali umjesto da njihova srca uđe dobrota i bogobojaznost, oni su postali tvrđi i pohlepniji nego ikad. Njihovi zahtjevi su se počeli uvećavati. Oni su napravili gužvu oko poslanika, dodijevali mu zahtjevima i gurnuli ga od mjesta pod drvetom. A jedan čovjek ga je vukao za ogrtač i stegao mu vrat da je jedva disao. Na kraju je poslanik rekao skupu: O ljudi, da ja imam još nešto, ja bi vam to dao. Ja nisam škrt, niti sam kukavica.
Onda je, idući uz svoju devu i vukući je za kosu, rekao skupu: od ovih novaca i imanja ja ništa ne želim, čak ni toliko koliko je ova kosa. Samo moram imati petinu i to za državu prema arapskom zakonu. Ta petina neće biti potrošena na mene, to će biti potrošeno na vas i na vaše potrebe. Zapamtite, onaj ko prisvoji i zloupotrijebi javni novac bit će ponižen kod Boga na sudnjem danu. Zlobni kritičari kažu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem želio postati kralj i imati kraljevstvo. Da li kralj i narod imaju takav odnos? Da li neko može gurati svog kralja i stisnuti ga ovako oko vrata? Samo Božji poslanici i vjernici mogu postaviti takav primjer. Sav ratni plijen, novac i vrijedni materijal koji se trebao raspodijeliti podijeljen je među siromašnim. Ipak je bilo oni koji su ostali nezadovoljni, koji su u rulji nasrnuli na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, protestovali protiv raspodjele, optužujući poslanika da čini nepravdu. Jedan čovjek je po imenu Zul Kuvasira došao blizu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: Muhamede, ja sam svjedok onoga što si ti danas radio. A šta si ti to vidio? Pitao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ti činiš nepravdu, rekao je on. Teško tebi, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako sam ja nepravedan, ko onda na zemlji može biti pravedan? Istinski vjernici su bili jako uzbuđeni. Kad je ovaj čovjek napustio skup, neki od njih su rekli: ovaj čovjek zaslužuje smrt, hoćeš li nam dozvoliti da ga ubijemo? Ne, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako se drži naših zakona i ne čini nikakav vidljivi prekršaj, kako ga možemo ubiti? Ali, rekli su vjernici, kad osoba kaže i čini jednu stvar, a u srcu ima nešto drugo, zar ta osoba ne zaslužuje kaznu? Ja ne mogu postupiti s ljudima prema onome što oni imaju u svojim srcima. Bog me nije zadužio za to. Ja s njima mogu postupiti prema onome što kažu i radi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nastavio i rekao vjernicima da će jednog dana ovaj čovjek i njegovi drugovi podići bunu u islamu. Poslanikove riječi su se obistinile. U vrijeme Alija radijallahu anhu, četvrtog halife islama, ovaj čovjek i njegovi prijatelji podigli su bunu protiv njega i postali vođe općenito usuđene podjele islama, koji su do danas poznati po imenu Khawaridž. Poslije postupanja sa Havazinom, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio u Medinu. Ovaj dan je donio jednu novu radost za stanovnike u Medini. Jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu tražeći utočište od lošeg postupanja Mekanlija, a ovog veličanstvenog dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ponovo ušao u Medinu pun radosti i svjestan svoje odlučnosti i obećanja da Medinu učini svojim domom. Ovaj dio nastavljamo sa pričom spletkarenja Abu Amira. Mi se sada moramo vratiti djelima jednog čovjeka po imenu Abu Amir. On je pripadao plemenu Hazradž. Kroz dugu vezu sa Jevrejima i kršćanima stekao je naviku nijemog meditiranja i činjenja nekih vrste zikra. Zbog ove navike općenito je bio poznat kao Abu Amir, pustinjak. Međutim, on po vjeri nije bio kršćanin.
Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao u Medinu poslije hidžre, Abu Amir je pobjegao iz Medine u Meku. Kad se na kraju Meka također pokorila rastućem utjecaju islama, počeo je kovati nove zavjere protiv islama. Promijenio je svoje ime i uobičajeni način odjevanja i smjestio se u Kubu, selo blizu Medine. Pošto je dugo bio odsutan i izmijenio izgled i odijelo, ljudi Medine ga nisu prepoznali. Prepoznali su ga samo licemjeri s kojima se imao vezu u tajnosti. Povjerio je tajnu licemjerima Medine i po njihovom savjetu planirao je da ode u Siriju i podstakne i izazove kršćanske vladare i arapske kršćane za napad na Medinu. Dok je bio zaokupljen svojom zlobnom misijom na sjeveru, planirao je da raširi nezadovoljstvo u Medini. Njegovi drugovi licemjeri trebali su raširiti glasine da će Medina biti napadnuta od sirijskih vojski. Abu Amir se nadao da će zbog ove dvostruke zavjere muslimani i sirijski kršćani ući u rat. Ako ova zavjera ne uspije, nadao se da će sami muslimani biti izazvani da napadnu Siriju. Možda rat i tako počne između muslimana i Sirica i Abu Amir bi imao razloga da se raduje. Tako je njegov plan bio potpun i on je otišao u Siriju. Dok je bio odsutan, licemjeri u Medini su prema planu počeli širiti glasine da su viđeni neki karavani koji su rekli kako se sirijska vojska priprema za napad na Medinu. Sutradan su opet pričali da su se sreli s nekim karavanom koji im je prenio iste vijesti. Ekspedicija Tabuka. Ove glasine su postale tako česte da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mislio da bi bilo dobro da on lično vodi muslimansku vojsku protiv Sirije. Ovo su bila teška vremena. Arabiju je zahvatila glad. Žetva prethodne godine bila je siromašna i nije bilo dovoljno ni žita ni plodova. Još nije bilo vrijeme za novu žetvu, bio je kraj septembra ili početak oktobra, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo na ovu misiju. Licemjeri su znali da su ove glasine predstavljale njihovo spletkarenje. Znali su da njihov plan bi da izazovu muslimane da napadnu Sirijce, ako Sirijci ne napadnu muslimane. U bilo kom slučaju sukob sa veličanstvenom Rimskom imperijom trebao je dovesti do uništenja muslimana. Pred njima je bila bitka Muta. Na Mutu su se muslimani morali suočiti s tolikom vojskom da su jedva povukli uz velike gubitke. Licemjeri su se nadali da će vidjeti drugu bitku Muta kojoj će sam poslanik možda izgubiti svoj život. Dok su licemjeri širili glasine o sirijskom napadu na muslimane, učinili su sve da uliju strah u muslimane i zastrašavali su ih kako nisu u stanju da se suoče s tolikom velikom vojskom i da zato ne trebaju ići u rat. Njihov plan je bio s jedne strane da izazovu muslimane da napadnu Siriju, a s druge strane da ih obeshrabe kako ne bi otišli u veliku borbu. Oni su željeli da muslimani idu u rat protiv Sirije i dožive siguran poraz, ali čim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proglasio svoju namjeru da vodi novu ekspediciju, oduševljenje je uzvrelo među muslimanima. Istupili su s ponudom žrtvovanja radi svoje vjere. Muslimani nisu imali dovoljno ratne opreme. Državna blagajna je bila prazna. Samo su imućni muslimani imali sredstva da plate za rat.
Svaki musliman se nadmetao s drugim u žrtvovanju radi svoje vjere. Hazreti Omer radijallahu anhu je dao najveći dio svog imetka. Kažu da je njegov doprinos vrijedio oko 1000 zlatnih dinara, što je ravno iznosu od 250.000 rupija. Drugi sljedbenici također su dali doprinos prema svojim mogućnostima. Siromašnim muslimanima također su omogućene životinje za jahanje, sablje i koplja. Zavladalo je oduševljenje. U to vrijeme je u Medini bila grupa muslimana koji su se iselili iz Jemena. Oni su bili vrlo siromašni. Neki od njih su otišli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ponudili svoju službu za ovu ekspediciju. Mi ne želimo ništa osim sredstva da možemo ići. Kur'an spominje ove muslimane i njihove ponude sljedećim riječima. Sura 9, ajet 92. Niti onima kojima si, kad su ti došli da im dadneš životinju za jahanje radi džihada, ti rekao, ja ne mogu naći na čemu da jašete. Oni su se vratili s očima punim suza od tuge što nisu imali ništa što bi mogli potrošiti na Božijem putu. Znači, nema krivnje na onima koji nisu učestvovali u ratu zato što su bili bez sredstava i koji su tražili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da im omogući sredstvo prijevoza do bojnog polja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio u stanju osigurati ovaj prijevoz, tako da su oni bili razočarani, osjećajući da su siromašni i nisu u stanju da doprinesu ratu između muslimana i Sirica. Abu Musa je bio vođa ove grupe. Kad su ga upitali šta traže, rekao je, mi nismo tražili kamile ili konje, mi smo samo rekli da nemamo obuće i nismo mogli prevaliti toliki dug put bosi. Da smo samo imali obuću, mi bismo otišli pješke i učestvovali u ratu skupa sa našom muslimanskom braćom. Kad je ova vojska krenula za Siriju, muslimani još nisu bili zaboravili šta su podnijeli na mutu. Svaki od njih je bio pun brige za ličnu sigurnost poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Žene Medine također su osjećale ovu opasnost. Podsticale su svoje muževe i sinove da pristupe ratu. Jedan ashab je bio izvan Medine i vratio se kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem već krenuo s vojskom. Ovaj ashab je ulazio u svoju kuću i očekivao da ga njegova žena dočeka s uzbuđenjem i priželjkivanjem poslije dugog vremena. On je zatekao svoju ženu kako sjedi u dvorištu i otišao da je zagrli i poljubi, ali je žena podigla ruke i gurnula ga natrag. Začuđen muž je gledao u svoju ženu i rekao, je li se ovako postupa prema onome ko dolazi kući poslije dugog vremena? Zar te nije stid, rekla je žena. Božji poslanik ide na opasno mjesto, a ti bi da miluješ svoju ženu. Tvoja prva dužnost je da ideš na bojno polje. Vidjet ćemo za ostalo. Kažu da je ovaj ashab odmah izašao iz kuće, pritegao kolane svoga konja i punim kasom otrčao za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Na razdaljini od oko 3 dana putovanja sustigao je muslimansku vojsku. Nevjernici i licemjeri su vjerovatno mislili da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupajući prema ovim glasinama koje su oni smislili i raširili, nasrnuti na sirijsku vojsku bez razmišljanja. Oni su zaboravili da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem brinuo o tome da ostavi moralni primjer generacijama sljedbenika za sva buduća vremena.
Kad se poslanik sallallahu alejhi ve sellem približio Siriji, stao je na mjesto Tabuk i poslao svoje ljude u raznim pravcima da saznaju stvarne činjenice. Ljudi su se vratili i izvijestili da nema nigdje nikakvih sirijskih okupljanja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da se vrate, ali je ostao nekoliko dana, tokom kojih je potpisao ugovore s nekim od plemena na granici. Nije bilo rata niti borbe. Putovanje je uzelo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem oko 2,5 mjeseca. Kad su licemjeri u Medini uvidjeli da njihova zamisao izazivanja rata između muslimana i Sirica nije uspjela i da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio živ i zdrav, počeli su se bojati da njihova spletka se razotkriva. Bojali su se kazne koja im je sada pripadala, ali oni nisu prestali sa svojim opakim planovima. Opremili su grupu, postavili je na 2 strane uskog prolaza na određenoj udaljenosti od Medine. Prolaz je bio tako uzak da se kroz njega moralo proći samo u koloni, jedan po jedan. Kad su se poslanik sallallahu alejhi ve sellem i muslimanska vojska približili ovom mjestu, on je dobio upozorenje objavom da je neprijatelj u zasjedi na obje strane uskog prolaza. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio svojim drugovima da izvide. Kad su stigli na ovo mjesto, vidjeli su da se ljudi skrivaju s očitom namjerom napada. Ovi ljudi su međutim pobjegli čim su vidjeli tu izviđačku grupu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da ih ne goni. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Medinu, licemjeri koji nisu učestvovali u ovoj bitci počeli su iznositi razne vrste izgovora, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je prihvatio. U isto vrijeme je osjećao kako je došlo vrijeme da se njihovo licemjerstvo razotkrije. Kroz objavu je dobio naredbu od Boga da džamiju na Kubi, koju su licemjeri izgradili da bi mogli održavati skupove u tajnosti, treba porušiti. Licemjeri su bili primorani da svoje namaze klanjaju u drugim džamijama s drugim muslimanima. Nikakva druga kazna nije predložena. Vraćajući se s Tabuka, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je saznao da su se ljudi Taifa također pokorili. Poslije ovoga, druga plemena Arabije obratila su se za prilazak na islam. U kratkom vremenu je cijela Arabija bila pod zastavom islama. Stigli smo do kraja i ovog videa. Hvala vam na pažnji. Do narednog videa. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. उस पे लाखों दरूद, उस पे लाखों सलाम, उस पे लाखों दरूद, उस पे लाखों सलाम। वो जो अहमद भी है और मोहम्मद भी है, उस पे लाखों दरूद, उस पे लाखों सलाम, उस पे लाखों दरूद, उस पे लाखों सलाम।